Díomhlaigh agus fáilte go 10 gradam bliana sé fé hain. Ní mar cheapmar go mbeadh sé. Ná mar hastíomar go mbeadh. Ach mar atá. Fíorúil. Cuirmid fáilte roimh ar glanadh agus ar gcuirde. Cuirmid fáilte roimh éireann uile na scoile. Agus thar aonní eile cuirmid fáilte roimh ar gcoscailóirí. Sé é? Sé bí. Agus sé sí. Táimid an ihe le hórad an phríomhide imar nic an rion. A chuoine úsle, daltaí agus cóide céimethe gaelchláisteachran. Gan buíochas libh go léir as ucht bhar níthe a chahabh linn. Buíochas ó críoh chun mé a ligint a bheith páirte ann. Mar sinmuid, ihe gradam, deire, ré agus tús ré nua. Saol nua, saol difriúil ón saol a raibh tú cleachtathe leis le 6 bliana anuas sa bheanscoil agus 8 mbliana sa bhunscoil. Na haigad a céine le feiceáil gach lá fadálach ach compordach. Le linn an ghábhlín acadúla ba dheacra a bhí ar aon bhach léin riamh a olingt. Bhí an ladrán agus an chompórt sin riachtanach díomh. Ba bhhallam an deis seo a hapú chun buíochas a ghabháil le múntóirí, idiranga, cinblina, las príomhide agus príomhidí as ara a thuirtíomh le linn na treibhse seo. Éilíam gácheann dus na ráil sin, ba é pleasure dom a rá go raibh mé mar bhúntóir ar rointíomh agus ar phríomhide a réin ormh. Ar an droch ó aniu ní léon mórthiúil muirga ann, ní léon héig ach duine brannig orm, tuxedo ar bit le feiceáil, Eve tan breigach agus dús grúige, gan slúad a hismothirí, grúma ina sí is seomra plódatha, línta le luachar, le chreadamh agus le fuise bhoranta. Ach a rúnach don das gannách astrú saoil seo. Atá lán le gealúnt, aim sin tú féin iniu sa bhaile, le tailech I gompórt. Fáid the jammies agus the slippies earth an sin. Híl mé faoin na rudaí ba bhhallam a rá faoi rang fethe hain san óráid seo. Ach fág mé sin den na san ólathe níos déanaí. Na daoine a rinne patarthacht ormh, a bhil sibh, a bhí an ceanúil ormh, a chur clogad ormh, dil muil bóig ort, a chur ilúnt ort, a bhún dit, a thug tagas dit, a rinne clostal ort, a déist leat, a thug cóla dit, a sppraag tú, a thug consol dit, agus a sppraag tú a ríis. A córbhrú, a bláder, a flámás, a impi, a onór, a lútáil, agus a glé a stór ormh. A meabhrú libh, a sppraag sibh, agus a rinne a nálu le rointíomh. Drastal siad do chluichí, do ghrámaí, do athraisí, agus do haspáintis óliachta. Thug siad suas a gcuid tróna, deire seachtainna, agus fiú a gcuid susanna man terma chun tú a thuirtar siúil ar thoras scola. Fuin cuid agmin antanamh fiú as sinna dhéanamh. Cuid ar fad den espéis in Gaelchláisteachran. Is cuimhin lum go maith an Romeo ar an Malcón san Nadal, brethla honna a chana, or amháin ar na céim na Spáinise, an Lee Road Disco I Gearnog Néamh Fádra, Néamh Fadar go leisceil, agus daus a randmach sa Parksbury. Or teist fethe hain, ní léon obair gan dua é. Cabé acu atá sé de dhí ort nó nachhfuil caithfar curcuige.
ach is omí rudaí atá bhainte amach agat. Bíodh sé sa sport, sa cheol, nós na halína, agus anois tá an meánscoil nach mór bhainte amach agah. Má tá rudidir be fellma agat idir 10 bhliana anseo agus an taistear scoile omláin, tá súil agam gur elam tú go mo chóir go méach an teideagus chun lesan na fellmha, seachas buntáiste ábhartha. Tá súil agam freisin gur elam tú a nóhan le an nach nóí tú, cé có beag is atá arólas agat. Cé có beag is óldit I láthair na hóra. Níl sa lá atá aniu ann ach an tús. Is an áit a déan tú ó seo atá tábhachtach. De réir mar a thosaíonn tú an sin agus sulas scapan tú leis na gaotha, impíam ort gacrod a dhéanann tú, a dhéanamh ar cúis ar bith seachas grá a bheith agat dó, agus cred ina tábhachtach. Ná bach leis an obair nach credan tú ann. Lé an tám ar fád, lé mar ábhar pléisiúr, mar ábhar féin orm, lé mar stáplacha chothaíoch den saoil. Bíodh bringlódí mhóra agat, oibre go dín, smaoinigh dit féin, léirigh grá de gacrod is brá leat, de gach duine go bhfuil grá agat dóibh, le an neart go léir. Agus déné sin le a thull le tuiscint pránach. Ná fan go dtí go bhain tú inspiráid nó passion. Airig, téamach, deniniucha, fáin rudatá de dhíort agus glach leis an dá lábhé. Cógordas, den saoil neamhgnáachtit féin. Á mór, buchas ó chrí a ríis ó thaobh do ihe a chahabhlinn, gan airí leh agus buinigí tanmh as an ihe. Gur míle maith agat a phríomhide a sucht dóráda agus do chináta. Anois, bé dras ceol agan ó mé hain agus mo chuirde éile méh agus roisin. Bhí seol sibh a chuirde, bhí sin go hiontóch. Bhí na héadí ranna an dasna na gcóí. Tá bhfuil an bhuaigh díobh, ag tí cáta gámúd. Cínta bé, na a chudatar sí le go láir. Tá sé seo ait. Tá sé, tá sé go súlas gan a thuúfás. Tá gach den imethe seach is míid. Yeah, ach amháin marmuid go dtí an deire. Tá sé go súla King Lear actually. Agus is mis Edgar. Cad dhéanamid inis? Old Cafe? Marathon or Lay Shakespeare. Triathlon? Lay Shakespeare agus Old Cafe? Stupigi, tá mé caiint fí bliana sé, cad dhéanamid gan bliana sé. Well, spéis sé difriúil. Cúig nó méid breise gach maidin.
Is féidir gá cup an cafe a bheith agam. Gach maidin, le sé blina inis, tá maidin wá, rása gom lo. Ní feic sé mar an ggéine inis. Yeah. Sé blina ag léach an animacha amach ar an rulla gach maidin. A carda. Charlotte A kind fee empty up. Yeah, céird faoi. Call Killian. Charlotte mé sex for They the British folks of Alia. Rosie? Lucian? Neve? Cowell got there. Stocha. Bé sé cearcalór. Bhí roint earnta maithaghain lo. Cé leis. Blina sé. Oh, Mleisca, yeah. Stoil an go rah. Aw, an cuivan liv ar hosig si just a céiflin. Is cuivan. Ba chrá crí ceartíad. Ciarán, ní raibh siad bhí si cógalóta agus cóbeog agus cójas agus tá siad fós. Nar hosig mé ag obair lo sa carfar blin, bhí siad go híntaach. Bhí mhór rangan a gohíntaach. Bhí sé si a gom. Má cloisiom scéal grin duna amháin eile ó Carla. Bé mé ag cuioine. Well, bhí sé é agam agus bhrála míad a eá gach maidin. Bhí an deise go míad a gúisiú agus iad a cur goire gach maidin. Agus thug tinál gestum stucky izí a echa. Pair of different gach lá. Tásúla gom. Gá raibh tú? Í dhéanann sé difriocht. Tá brán am go bhfuil mé mág. Cad atá muid ag caint faoi. Blina sé. Tá bhfuil siad. Imethe, cruig na leis an scóis. Bhí is a gom é sin, cénta. Well, ní bé brown sláánna ága leis na feib na galéir a chruthí siad. Bhí mé crí briste lo. Ní raibh irid is lá amháin ann nach raibh múntar ag gar an fiú. Ciarán Conrad Outland. Tá fuminnig teacht as sé i gcónaí. You an seo agus you an siúd caidir teach leis. You! Ita Ciarán Tarrant seo. Coola méid bhfuil feib le blina sé si a ríis. Tá mé brain de na hanam na sin a clúistáil. Ceirní an scéal. Ciarán! Ciarán! Bhí mór an díreach mar an ggéine. Yeah, go hinta ho yeah, Tomatic Foray, oh yeah no, well, oh Kaimedol shin unplug and shin Kaimedol and shin Katal lista more Ibra Agam. Okay, now Irma lista Ibra. Okay, oh cool out, right. Come a torch a matdov and shin oh Nadini Hagan Mall. Alright, okay, good, okay. Blina sé an gretin tú é an sin I gcónaí máil ach tugann siad an am inniu an sin. So ní bhí mé lán an sin lán réile tuairt amach an sin agus an seo cad a hairint tugann siad an am inniu. Bhí na feib na céine gom na sé bí. Cad I thornt le sé bí? Bhí gatainine ag cathmh an cóta scoil inniu. Tá ceiricé cóta scoile breise bailthe gom an seo. Ní mór an fá réilo. Agus tá mé dul amach an ocht agus bhí misé cnú le an cóta dearg mór geal a chathmh a áil sé bí. Éidir. Oh, ba grúpa Jackariad. Ach, is tóca go raibh reinsprí a gcuin thar na blianta. Na siúlódí de linn tréad chóm. Spéidir linn fire linn shepless tíidir trade curm in ish. Tá tú ag fáil réile do ceann. Caithí mis mo ceann a cabhmach comá. Mis freisin. An gcuimhin libh an thuras chuig cláist isce bhí na hain. Agus an lína gar. Agus an turas chuig na ró. Lá brethe sunna a chana de Alex. Bhui é? Agus Cirque du Soleil ar Malcolm. Bhí lád an scoil gom sa Park Spree. Bhí mé antín ar an lá. An cuimhin libh ar bhhuair sin an turthaí den teas a sóisiir. An raibh si go donna? Ní raibh, cred nó nach cred, bhí siad róháid. Bhí siad ar muin na muice. Bhí ina ar fad,
each and san orf. Ní ra is go mééis sin. Níl is a géine, so ná habar le. An dhearna sí drama san idir blian. Rinne si drama agus seo il síimse. Yeah, Carl sa gúna. Agus Ciara Lightyear, agus Nadine Darmid ar na lads sa gráiste. Agus Nadine Darmid, an Freddie Mercury is far gur chunig mé riamh. Cé Andreas, bhí sé go híntaach. Well, an cé ná express imethe únanis. Le dul agus múna. Ciarán, ná bhfuil tú ag teacht. Nílam. An bhfuil tú cóbránach sin nach féidir leat boga. Rinne mé Darmid. Tá blina sé a gomanis. Becordam an bheith fágus sa bhaile. Cé fágur tháinig méid Dr. Lua? Anis clusimud ó Celine English, Maherníomh, a leiróí ar chun na distí. Díomh Blina Shay is Mrs. Celine Inglis, and I'm a member of the school's Parents' Council. Today is a big day for you, your teachers, and for us, your parents. Finishing school and what you do next is important. It would have been lovely to be there with you in person as you graduate from school today. For us parents, it's hard to believe that the choice to continue secondary education through Irish was taken more than 6 years ago. For many families, it was the sense of community fostered in primary school and the close engagement with your teachers and former GCR students in Clash to Keltuck, where enthusiasm and a sense of fun, along with the school's traditional cultures and values, formed our decision to choose Gaelclash to Rockran. That sense of community has been especially important over the last 2 years. We saw you students take ownership of your own learning. The pandemic has robbed you of so much, but I want you to recognise everything that you have learned during this time. How you adjusted to school online, how you eventually managed to find space at home to give you some peace as you tried to study, how you learned to motivate yourself, because it was down to you to do all of this. However, the resilience learned and the ability to adapt will be skills that will stand to you in further education and when you go to work. The past 2 years have been very disruptive for you guys as you went through the senior cycle. You learned the importance of connection and you found ways to stay connected with friends and family and the school. You kept going when you didn't know how your Leaving Cert would be judged. You felt a little more stressed through all of this and you kept going. As parents, we saw firsthand how you learned to deal with the disappointments of having a limited social life, no debts to look forward to and missed milestones. Many of you turned 18 while in lockdown, but you did what you had to do and you stuck to public health guidelines. And this helped keep your family and friends safe. You are inspiring role models to all of us. You have been absolutely amazing and we are so proud of all that you have achieved in what can only be described as the most challenging years in education. There will be tough times ahead. There will be times ahead when you feel stressed, but remember, you will get through it again. If you don't know what you want to do next, or you don't get the points in the Leaving Cert, it's okay. There are always ways that you will get there. You'll just take the scenic route and enjoy it. Whatever you do, I hope you find work that you love, because you'll be doing it until you're 65. I want to say a massive big thank you to your amazing kind teachers and Prix Vita Emer and all the staff at GCR. Their support, encouragement and dedication to all of us never faltered. It was a stressful time for them as well, remember. The future is bright with this class of 2021. You have greatly enriched the life of the school community. Celebrate your last days at school safely. We wish you the very best in your Leaving Cert exams, your future education, and for everything that life has to offer. Take care. Buchas ó Críoh ar distí an ocht, as ocht an takeíocht agus an grá gan deirg a haspáin sibh dún. Is díobhse an tarhan seo. I could hold out my arms, say I love you this much. I could tell you how long I will long for your touch. How much and how far would
my love for you. From here to the moon and back. Who else in this world will love you like that? Love everlasting, I promise you that. From here to the moon and back. From here to the moon and back. I want you to know you can always depend on promises made and love without end. No need to wonder how faithful I'll be now and on into eternity. From here to the moon and back. Who else in this world will love you like that? Forever and always I'll be where you're at. From here to the moon and back. From here to the moon and back. I would blow you a kiss from the star where I sat. I would call out your name to echo through the vast. Thank heaven for you, and to God tip my hat. From here to the moon and back. And I'll spend forever disproving that fact. From here to the moon and back. From here to the moon and back. A chuirde chun stáisih. Dír orm cúpla focail ar álibh, lína sé fé hain. Dír orm freisin, leabhart an Gaeilge libh agus futlínte a le cheolaisteach do bhar tuismitheoirí. So, bhí sibh ú fásach. Bhí sibh ag gcónaíoch tuairt amach agus diúltach. Bhí sé códeachar orm dul isteach agus leabhart libh gach uile maidin. Agus bhí sé cosú le fuil a tharraingt amach as cloch díos smorgat a áileamh. Níor chuir sibh leis an scoil ar choribh. Mise an tamar fad. Agus bhí sibh cósálach le muic
agus na glantóirí ag gcónaí ag tuairt amach fuamh. Mar is cuiineh, bhí mo churas a gcónaí ar oscailt is trua agus ní raibh mo glas láidir go leor chun stop a chuirlibh teach isteach ach sin a rinne sibh. Go bheith mo cánta bé mé ar bís muin na muice ar dar a neamh sibh eáil ag fágáil na scoile. Slán a cáide bheith mé sibh go luath agus míle buchas as ocht na ngáirí ilig. Anis be pí a ceall ar an bíanana agan ó mo chara abí ní gona agus sein hí si River Flows in You le Uruma. Bronnú na Jastas fiche hain. Rang sé é. Roisin Quavonach, Anne Clancy ó Snoddy, Lucian Holt, Niamh Inglis. Carl McAward, Kieran McCabe, Liam MacDonald, Adam McRury. Brijo Marty, Ashling ní Vuachan, Anna ní Élan, Éla Maeve ní Iach. Sirla ní Wartin,
Stacey ní Bhórán, Abby ní Nulán, Blanad ní Cormac. Hannah ní Gowan, Rania ní Gear, Keane ó Cruther, Andreas ó Greachan. Shay B. John Blondell, Aideen Brabazon, Georgia DeBarra, Luke McGeer. Rosie ní Gilún, Izzy ní Gilún Whale Downey, Abby ní Gunala, Maeve ní Laherty. Sophie ní Grúgán, Cuive ní Bhéileágán, Cara ní Rian, Amy Nick In. Holly Nick Lynn, Eva Nick Ushin, Joshua O'Chéalacher, Alex O'Cronin. Joshua O'Cunacon, Owen O'Hannon, Lena Pubert. Barry Taw, Keelan O'Donoghue. Shay C. Brandon McGillivray, Becky ní Anlún, Carla ní Anagon, Lucy ní Vrian, Ciara ní Cruther, Lily May ní Ucky, Aoife ní Ariel, Shauna ní Greachan. Sophie ní Bhil Downey, Lauren ní Neil, Gemma Nick an Bháistear, Kalisha Nicky. Rachel Nick Cra, Megan Nick Gowan, Kalisa Nick Vahuna, Derek O'Brien. Kieran O'Brien, Daniel O'Cruther, John O'Halon, Adam O'Hanessa. Callum O'Manacon, Sean O'Rian. Fáilte go dtí na gradam Oscar. An duine is cordúile sa bhliain, Liam MacDonald. An duine is granmhara sa bhliain, John O'Halon. An duine is caintí sa bhliain, Lucy ní Vrian. An bócéir is fear sa bhliain, Shauna ní Greachan. Ceoltar na Tawachi, Adam McRury. Aliantor na Tawachi, Sirla ní Wartín. Réalta Sport na Tawachi, Rachel ní Cra. An Gara is fear sa bhliain, Kalisa Nick Vahuna. Hey
Cé nó hí a agróí WhatsApp na blina fithe hain. Blonid Nick Cormac. An cluicheadh is fear sa bbliain. Daniel O'Crothers. An duine is dóchaí bheith ina híseach. Kieran Macaba. Gaelgóir na blina fithe hain. Blonid Nick Cormac. Dalta na blina fithe hain. Liam MacDonald. Có gorgeous live fad a cháirde, is léir go bhfuil ancuid buanna agah. Inis éisiúmid ón ar cearr bliana mór na cléirg. Blina sé. Có gorgeous live hocht go dearú war tréimhse ling an seo i Gael College de Rachran. Mar cheann blina ba mhór an áthais domsa bheith live le ling an ama seo. Tá am anbhródúil as an bhás agus an orbert a tháinig ormh ó híisibh os mo chóir don chéad uair I hallan na scoile siar I 2015. Ní éadhí smuoineh sé bliana ó hin go gurach pandéim gabhanda isteach an dábhlíonn dearnach sa bhanscoil. Agus go sciobach uamh an deis na deas gnátha a bhíú ag blianta eile a dhéanamh. Bhailam mómhuiachas agus buíochas dóchan a gabhfuil leis na hidí ranga íontacha a bhí agah. Idir Róisín, idir Linda, agus idir Kieran, agus im lína idir Cillian agus ribh sin idir Emer. Níl chuir síos an tacaíocht agus an cuaram a thug si domsa agus díobhse. Thug siad ara agus cóirla díobh agus rinne siad sin go fonmhar agus go tilseanach. Gabham buíochas fásta leabhar dismóirí. A haci libse agus leis an scoil le sé bliana anuas. Anocht, tá muid céiliúra war léon de man scoile. Ag féacan siar bhóthrainn na smuointe. Caim mé tréimhse antanamhach libh sa rómh coppla bliain ó hin. Chur an toras sin go mór len ar gadrah. Agus thóg sé muid daltaí agus múnseirí le chéile bhealach a hasling go mór le gábhlíon anuas. Cuireann an ócáid seo an sean-dia rómhánach Janas I gcuimh na domsa. Eisin a bhí gá cligan ceann ag airc chun tosaí agus ceann ag airc ar cúl. Dar nói, ba bhinnic uaireanta le ling na blianta go raibh mise in éiad le Janas agus a gá cligan. Nuair a hastíú péire súla sa bhreis. Uamsa chun súl a chunal ormhse. Ach ar deire warma de lig fríd. War si fríd na léanta sunna agus na léanta deacra. Dólam sibh le chéile, Jimmer sibh le chéile, das sibh le chéile. Cuidí sibh agus haci sibh le na chéile, agus hit sibh is deachas amach le na chéile, agus lomsa, agus na múnseirí eile. Ach, thar éon ní eile, cuinní sibh ag dul.
cógordas agus mai sibh. Agus le gachríoch tagan tús nua. Fécin dara cligan Janice chun tosaí an tauci. Tá an dain ar fad os war gór. Tá súlagam go nairói go geal liv an géad céim eile den thoras, agus gach ile céim eile amach an seo. Tá súlagam go dógi sibh liv solas an léin, sonas an chárdis, agus más ar gultúr. Agus go mé an deis agah iad a roinnt go flathúil leis na daoine a múla sibh ló sa tauci. Slán agus bannacht a háirde. Tá bhfuil ag déirna híthe nach mhór. Garfuil buchas le gach ile duine a cheirglinn an íchagrad an fiúil se a chuir chéile. Agus le achan duine tá ceile ar lena nó. Guimid gach rá arbh, níl fáca inis á cuimhin na cáin. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down, down, down. Da 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 down, down, down. Show me pity, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me pity, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da 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 down, 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 down. Da da da. Down, down.